Ayi nangivele mina guys ngiyavuka 6 lapha eDebunduzi into eyenzeka lana ukuthi mina ngikhohlisa izinto zokugeza manje sinosisa mlana besayenza iplan fast niyazi mosemaplasini sipha nevaslap nesikotlelo sokuchebela izinto ezihlala ezikhona yabona kuba umamambe kasaphila sithole siyenza lento leni esiyenza la yes because spitha umlilo ngomlomo like a dragon akekho umuntu ovumelekile ukuthinta amatromula wakhe ngothi uyambuza ukuthi kuhle walwa kangaka ngalezi zinto lezi la nematromuleni ulwelana because into lezi bagifte ngazo nawo moya emnyanyeni wayesengazibereki yabona lo mbuzo loyo kumele wenze make sure ukuthi mawubuza lana ubuza ukude naye ngoba nongabuza useduze kwakhe yes sinehlana kathelo ungayithola hlangana namehlo ngisho ukuthi toothbrush lena more than 15 years ihlezi la petromuleni khumbula ngelinye ilanga sivakatshela nemaplasini manje sesiphelele iColgate ngavele ngathi yazini sesitera senze plan sivule lapha ematromuleni sikhiphe iColgate yo masithi ayikhiphe iColgate yakhona yes SPCC expirile sengathi iphula fast bese sengicethile ugeza amazinyo lapha ngathi ngibasa umlilo ngibeka amanzi okugeza phela ngintshela ukuthi manje sekuyashisa guys sengibuyelile styleni sami sokugeza kayi3 ngelanga futhi emaplasini ngiyavukwa kungageza na 4 times phela lana bekungabo 4:06 ekseni nanoma bangathi uyasebenza wena off namuhla ufuna uvuka ngabo 9 ayibereki kekele nemaplasini futhi mayisengcono kuvuka ngabo 6 kusaphila umkhulambe kuvuka ngabo 5 and hayi ukuthi manivuka ngalabo 5 labo nivuka niya relax hayi kuyaberekwa mfana umuntu okhulele emaplasini obeka vakatshe emaplasini kade uyazi ukuthi ngikhuluma ngani akushanga no8 mara sisami sika busy lapho ukela amazambane uthi uyenza ama chips yes ngathi kuyi edit elisha la chips amazambane owaleni kungibona ngibasa ngezo number 2 nangathi uyabila ngathi yazi nathi ngiyobhadala umasipala fast la at least manje la plasini sekune toilet yomgodini no toilet eflash akho niyazikhethela ukuthi ufuna ukungena kiyo ufuna la nomfuna ukufela le ufuna ukufela ku ufuna ukufela la nomfuna ukufela le nomfuna ukufela le nomfuna ukufela le nomfuna ukufela hayi no mina ngivele ngathi decide ukuthi yazini ngifuna ukufela la phela toilet yomgodi kudala ngayigcina yo ngiyasesa ngine phobia bathini ngine fear ya anxiety for yona net khona lapha abasazi isingisi bayazi ukuthi ngifuna ukuthini mara abafundisi ngisaselokishini bazongihleka fast bese sengicedile ukushaya number 2 na lapha emara emaplazini sekumnandi yo ngiyasesa itechnology seyikhona nokuba khona ngaleza nkathi ngabe kumele ngene ihlathi lapha just nje for ukubhadala number 2 nithi ngiphuma toilet lapha ngihlangabezwa isinye isihlathi esikhulu kakhulu sedorofia ngesizulu nithi umdolofia ngizwile ngikhuluma ngayo lapha ku TikTok nideyo ngaphuza umdolofia uvele bomshini wokuthunga hayi nokumele ngenze iplan lapha ukuthi before ngihamba ngikha amacemba ayi2-3 nyana ngifuna ubona ukuthi nami ngizoba umshini wokuthunga na ayilana vele bese sengifeature umshano baba mu2 minutes ngithatha icase ngale mkhukhwini oligibeza lapha evenini ball refill ayilana ngathi kuzoba mnandi umdala usithengela icase umshana akazikhohlwa kanamandla makabhekile yena bekangaguga le crate lela yi1 ngathi yazini marathi ngiliguge naye lapha nanoma kuyimo uguge yonke le weight but naye abambelana esayidini azifile ubudoda bakhe usesamseka wabekile ama chips wakhe lapha emlilweni within 5 minutes azabe sekavuthiwe phela umlilo waphansi strong blind and ukudla kuphekwe la 100%. Sakhumbula ngithi abantu base-SPCA bebazile bazolanda iPitbull la kuTemu benginishaya baba niyalibona nali iPitbull la kuTemu lisesekhona lona ubaba kaPitbull nginicocele nendaba eningayazi niyabona mos bafana nokufanele bathi mangabe ufana nobaba bakho kusho kona ukuthi bekakuphika angathembi ukuthi wena umntwana after 5 minutes bese sekavuthiwa ama chips lapho sesamathi ngicela ungikhiphele la ma chips lapho ngisesebhizi ayi nange nomshana ungigadile lapho ukuthi vele ngingaqala ngitopeni le1 mangaqala ngitop yohambe ureporta kumama ngiyadlala umshana kasimpimpa kafani nani ngivele ngimtshele kahle ngithi intwana yami are you with them or with me avela tama yume I'm with you ayi ngiyangibona lapha sengifaka nevinegar mangibhizi ngifaka le vinegar ngiyacabanga idayi man yazi one day le vinegar lengimele ngibhayizise ngayo umshana ngizithelele ikhokho eglasini bese nayo ngimthelele ivinegar ngithi asiphuze yo nambagcine bangiphila amashezo wami wama chips lapha phela bengeke ngishela amahala lapha emlilweni umshana bamphakelile ama chips wakhe bahlala endlini badla yena ufuna uzohlala ngaphandle mayise kumele adle kwami ukudla kahle umuntu iphisi into ohlangabezana naye emathuneni yes that's why ngithi umntwana ngimfundi yathi permanent umuntu okhona uze wahamba olanda iforogo special just ukuthi azodla ukudla kwami mara kwakhe khona akuthinti nokukudina kanti abantwana banjani angisho ngintshela ukuthi emaplasini ngiyabereka sithize sisadla lapha ngezubaba amade ikhambani okuraga imbuzi lehlathini yabona umshana vele uyagijima lapha phela yena kudala la nemaplasini so sekayazi nokuthi iziragwa kuphi nazi yalekudeni yes sesimose sisazohamba la kahle bengifuna ukuthi agijima athi mase sekale phambi kwami ngithi nayi ihoho ngijike ngibaleke into ebekayokhala yona khumbula vele mangisakhula la nemaplasini I think bengilingana nomshana or benginabo 4-5 nyana so cousin yami vele mangivakashile ngithatha ithi asambe sokuluza uthi ufika lehlathini baba umuntu ubheke emuva usamthola ukubhacela uza ukhala kube bekunamafoni angabe kudala ngishuta amavira ahlekisako lo muntu umshana lento leyo yokulusa nokuvulela nokuvalela inkomo neimbuzi sekayimastarile phela bekuyo ngitshela ukuthi nasivula le gate leli sizifaka ngapha sizimikisa le ugcine sekatshela ubaba wami lapha athi mkhunyo maye umyabhayiza akakwazi ukuvalela inkomo ngabona ukuthi yabona maye mshana ngase angijwayela kabi kahle ngcono salahlala la nemaplazini angabuye lokishini ningakhohle ukuthi when you use the link and promo code on my bio uthola 50 rand yamahala hana ama-spins ayi-25 it's simple you just click the link and make sure ukuthi you use my promo code Good50, it's my promo code. This is your chance to uzenzele extra income for December to avoid calling people fake friends.